U auhai Andrew Shulai MDC ke Jawai Central Waman le ukertong ke TMC wo yakun MLA na ketujwai constituency. Hak arwa pratri uniu benai das dang uya kerensan jalap election ne yung wasao dailang ikerchan. U Profesor RC lalu MLA verim kejuai wakipai wakerchan yung u nakichnong waper. Hagani kesengiu auhai Andrew Shulai dapat yang sengiau bahau le ia ubrai star cermang MDC ke Jawai North uwademi na ke parti NPP dewarai wo kerchan no yo. Kiwa kelam hagani ke yalang wa kentup na do upilemon leng do MDC verim umadon bai rembai CM verim ke JHDC uwan bon dekar na klik terci u estar rengklem na madur u jerembai na mukla u dawan dekar na dulong Uniman syadap na mukla wa kiwi dekerpat ke yaki pajba ke tujuai konstituensi wajit no dau Andrew Shulai hagani ke kenti kenang yo ye wawan ra ikela ya ke konstituensi haki wabon kirukom dei wakan no le waka sorkar wasenchar ya ke jela haki sansnem to ko wadale ben ye pajba haki wabon kirukom na jerong wa MKT ko hai bamsam wei ongkile wa ke NPP wa ke UDP man ki ijo hi haki ni ki sansnem Wela dawan bianggi hak sorkar daw man i wakrotam ya ke imlang salang. The JNTP wa hadulong kampong siau pi ke gura kini ke UDP. Ko ongko wa hadulong darai tu. Dekat chantel litla yo candidate yo ka UDP. Kata ong delay Emman ka dalay la wah ka pertai me kan ni ham ye ka resolution yang ka chnong yo ka darba chnong ye ko rai ko ka darba chnong dulu mau include ko ha politics mau link ha politics ka lai ka jar ka politik la politics kam chnong kam tha ga kam the one it gilop bi ki ham man la ki chnong ram ki ong ki to ka chan ti la kata men berdalai. Dah itu impor. Inyau tang kintin ki wahai pahak gani ke sorkar kan ni nyau kintin nyau tang ke dia untuk ini ke wahai warok. Ki gani sorkar. Ngaong kamu yo pila yo. Iterati. Kamu yo pila yo ki gani sorkar. Semua boy ke no boy kan tadi ita. Tagu bini ko siap suk do wong ipine. Ko bi le wong man riu em ha thong yang ke jingjo. Kami tahu tipi. Kini kami siap kerjaan yang mana Andrew Haganiga tujuan konstituensi. Andrew tahu MDC yang ke Central. Oh, dapat nyanyi ke Jawai Central dapat nyanyi. Yo Haganiga election yang Muslim ajar pakai. Tahu siapa yang Haganiga Central MC konstituensi. Dia lagi dia opinion di kandidat. Umlah represent cerita asam. Tapi itu import. Wah ni emhe sa ubasaran dang phone yonin. Utele oberchan yang mandre. Tapi itu import. So ma bright star. Tengah onga ijab to jadi. Memdu rai tengah jalan. Tapi itu bu XMC Arwood. Inilah yang orang kita pura. Ma bedon tan haga last election MC kacak juga jangan next ko raja akan boleh ti next year raja tagubi wong ipi wa ya kena ya prom heni gra josnya pi ongi hajmai le bonmut le ki heltai nong og temi de go sa pertai temi kan ni ham ong nong sorak mau manuan salang sarjo hami kan salang sarjo nong dong yi nong sorry kat ni jing im johi iban le johi kat ba be johi dengan mentu ang ipi hak tujuan konstituensi kam tam le juai proper hai ni utam teput ma Andrew hai tu ipo kana IP ongki hadulang wem candidate tang yo ye dan ma de wa ba
nyedai lah nam to kate waroi konstituensi hajwai nga ongong man diu man hakmat bai tani chim chinong dong ngabalai ni gulti dalai galeng wa unit ngabalai galeng te yo kale air gile yung man ru how news nam man ga air ko yo sup ha wa maya beli lok jor maya ki de palat to de iti iti benbor by force ite to de dia kapsar dele hiti por ngawo mandro de lang o yo tiket ng bitawan jubab yung dulok ang kapsar to yung mon yung blay kara o yele ang ketien su ko memang ngasorka kamar siya bikin tikunang kelamkat tentu kedawi ng ngasorka ko kat ni gani ke parti ko ma andrew leo untuk ke parti ke wem sorka Parang yung sedang temin. Dijubab yang tu blok ong kapsar to imon brai ganran. Perkhat ke nga. O kami di kentin ni. O jan to imon brai ganran katu objek mandro. Nama tetena. O yoi. Ya kti yang brai ganran no sedang. O yoi kala hawakut. Jing tem yang nga. Kat ke di kisnema chakri ya. Ya ke juai konstituensi. Yo kata ke jing sakhet. Maybe por chemi por. Tim ya, ileremo how khande phao pra. Tim ya, ileremo how ar le. To pemaya belai kan rakyat. Terima. Kala jing berkhala. Te ya osendur dewi tuan. Kamu madan tu. Boy ar pra ya biang ke jing job. Nga amandro Mena hang ni kesian kenmo. Dua yang belai step me, yang tu yang mana yang o. Nema, kamu juang kam kau kentang, tak kam sekali pajak. Entah kau yang kamu kalam kita ni kau hek tersiau pi. Jadi kau pertuji, kunjat he. Ndai ngah hanga siau. Kini tak kam kau sekali hok. Kurang deh hok. Jadi mandro, yang sekali hok wi. Ita ni mandro ngai kau. Mana je ni mi? Cekri hok yang ni ke konstituensi. Cekri hok ni wara. Kenapa mio ni kudau ka ke hame ye mo ye mi ulai. Ne yoi. Kamu ngapai on ni? Dapai on ndo ki snem go de dep. Yo ma andro jani hab jing mut phunga. Ma andro to bru em ke jing kermen. Dan je ni yang bru. Wo yoi wo honi em ke jing kermen. Ntado yi ke kat ni. Nai kham tam ye ka Pateng jo hadin thabo. Iki khon ki kti, iki khon ki su biang ai. Kam no em gi manret man goi. Go hi kai man roi, punyo wi gadak. Ega jing kermen. Nangai skema. Kejwai konstituensi jit kanga deyong sansen. Da oyo bi kejing kermen hanga. Pai tan pai bahai o man ro le. Kam yo nganga jan phila yo bi jo hi. Ubru em gini kermen, oh ya keluti kau hoy. Entah kamu mana gini kisan snem gua, nado kat prah don negas ni. Kacu pai suyo like ni. Ngau ai pi ni madam, ai poroman meeting ni. Onga ai por warema, kau khande phao prah. Ai por warema, kau arajar le, mau siap siore ya. Kamu ai por warema andro. Nah tiba, ai di por dawile abianga. Tiwa hadi por daw emha churuboki ngai hagani ke sin arajar khatra orem mandu bujing siau rem god pala o mem de klama mem de mi ula chon le na siau ke chong jwai katu jwai konstituensi katu kamun man lem to do senang jwai sapar senang jwai pun ki kena kiwa start wotep bo mi kena god ebu pureo per Hendrai umyo ye kregi. Tikiwi na ke manifesto na ni makrekam la po ke TMC hakabor. Kam hawra wi state boya no ega jigi lelak teligi kam lelak kam ma ai sasdem wa jigi tu pem yo kam le ku herta go wa arpa wi ro so pa stem to e kam jing rap kam chi jar sim nai kam man kam ar jar system lang ba ga ni ke me khalya youth empowerment scheme
kini je mentoy state wa wi han rai ila kon kinat yong ka tujuai konstitusi ila kon control pem yo kam ko wi ro ye ka yi ko wa ko bo ki mat kre kam to he ni to wa la boy he ga junjap ga bor wa do set do bo ga ye incubation center ki wa kita ki wo wi ki ni ki wo san ki san kan ga me da ga yang ki hi ga wi wo ye ki u wan he ke te yo wi ki yim chem ne jing rap ne te yo wi ki san ki ha ga kam yo ki jar ki sap ke telen go eu blai ki do pun do boy ya ki te ki wa incubation center ki wo e ji kai pi yo yi wan sa yim ki la jong yo pi ko wi ro wo yo ga ni wo yo pi ha ga ni conference ha ga ni district yo i ga ni ko wa ko wi ni ki mat wo yo he ni wo to wa bon bagi kam yo la pok department of affairs bon bagi kam yo la department of affairs handrai mem khut ki mem ben yo khut yo invite ki khut interview yo pendap ki di kam to ko wi ni ki mat kam ka bang ki to yo conduct yo ki DC exam ha ko wa Mangapur ko result le marsen le kam yo kena yang uthap kare mandi uthap kare wi kam le mandi yo result le yo mi hospital kini ko wi ko ka bang ki conducting DSC exam ha regular and fair manner wa penda di result le ha ka wa ha ki por ko biang kaman yo mi ni han ni ka post LD ko ile mi ni pon ni kon ko do ini nu ile do u sembar yo arjar arfawi kan ni correct paper gitu ko mar demi ko result ilai dal ni pi kon ko do tanang yo kam khangi ya ka tu bijing ile exam pi wura ang not ki utip ki kre ki opon ni he po ha district yo i handrai tang ko result lembir ki pun mi hado kan ni keni bo ka jing jing pisa ka jing le ha i kon ko do ki wa am kam ke kre ki po ka ya chwa ka chnong ta yo i ko wi wan le sigibin ka mat kre kam ko wa kini ka party ko da angga ini ganti wala da poi ka chaka phangjong bor kamtam kamar TVP to kini ka party to man ka he yong ka to Mamta Banerjee dukaran hi man ka chief minister kenthai apok kami India worok wi emba jing senyau ka ya ki man bai te dau kamar TVP kini ka wi card dan bon ini ki wada da register ka